Mu mupira w'amaguru hari amakipe menshi akomeye ariko hari imwe isa nk'irenze izindi zose mu mateka, mu ntsinzi ndetse no mu izina. Iyi nta yindi ni Real Madrid, ikipe yubatse amateka yayo ku ntsinzi ndetse n'icyubahiro. Ubundi ikipe ya Real Madrid yashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na kabiri, ishingirwa i Madrid aho mbere ishingwa yitwaga Madrid Football Club. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri, umwami Alfonso wa 13 wa Espagne nibwo yayihaye izina rya Real risobanura umwizerwa, bityo ihinduka Real Madrid gutyo. Ushobora guhita wibaza uti ese ibigwi no gukomera kw'ikipe byaje gute? Ibi byatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 50 ubwo Real Madrid yatangiye kubaka amateka mashyashya yifashijwemo n'abakinnyi barimo nka Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskás n'abandi bagiye bakomakomeye. Iyi kipe yaje kwegukana European Cup eshanu zikurikiranye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 56 kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 50. Nkibutse ko iyi European Cup ariyo yaje guhindurirwa izina mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 92 yitwa Champions League. Icyo gihe Real Madrid yatangiye kuba ikipe itinyitse ku isi yose, nubwo ibihe byagiye bihinduka, ariko ikipe ya Real Madrid yakomeje kuba ku isonga, yegukana ibikombe bya La Liga inshuro nyinshi kandi ikomeza kubaka izina ryayo nk'ikipe itagiva ku ntego zayo. Nkuko uwari perezida wayo Santiago Bernabeu yize kuvuga ati, imyambaro ya Real Madrid n'umweru ari yajyaho icyondo cyangwa ibyuya cyangwa se amaraso, ariko nishobora kugerwaho n'igisebo. Mu ntangiriro y'imyaka ya za 2000 Real Madrid yinjiye mu kiragano gishya cyiswe Galacticos, cyazanywe n'umuperezida witwaga Florentino Perez, kugeza ubu ukinayobora iyi kipe akaba anafatwa nk'umwe mu perezida bayoboye Real Madrid neza. Abakinnyi nka Zinedine Zidane, Luis Figo, Ronaldo Nazario na David Beckham bagize Real Madrid indi kipe irimo inyenyeri z'isi. Ahanini iyi filozofi ya Galacticos yari ishingiye mu guhuza impano n'ubucuruzi. Gusa iyi projet ya Galacticos iza mbere, bamwe mu bayoboraga Real Madrid ntibabyumvaga neza, gusa Perez yakomeje kuyubaka neza, nyuma iza kugenda itanga umusaruro. Mu mwaka wa 2009 Real Madrid yasinyishije Cristiano Ronaldo. Mu myaka yahinduye byinshi mu mateka y'iyi kipe, ayihesha Champions League enye ndetse anaba umukinnyi witsindiye ibitego byinshi mu mateka ya Real Madrid, aho yayitsindiye ibitego 450 mu mikino 438, anatwaramo Ballon d'Or zigera kuri enye zose. Kugeza na n'uyu munsi Real Madrid ifatwa nk'ikipe ya mbere ku isi ndetse iracyakomeje kwiyubaka kugira ngo ikomeze kureba ko yakomereza mu kubaka amateka ibifashijwemo n'abakinnyi b'inararibonye barimo Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Rodrigo, Thibaut Courtois, Federico Valverde, Trent Alexander-Arnold n'abandi bagiye batandukanye, dore ko iyi kipe ari nayo ifite Champions League nyinshi ku mugabane w'Iburayi aho zingana na 15 zose. Ikindi wamenye nuko mu bijyanye n'ubucuruzi Real Madrid ifatwa nka ikipe ya mbere ihiga izindi mu bijyanye n'ubucuruzi, reko kuva yavugura stade yayo, iyi stade yinjiriza Real Madrid amafaranga na miliyoni 400 z'amayero ku mwaka, ahanini bitewe n'abayisura bagiye batandukanye baje kwirebera ubwiza bw'iyi stade. Gushimiye wafashe umwanya wakadukurikirana, nahansoreje ikiganiro cyacu. Ugize igitekerezo cyangwa se inyunganizi wifuza ko hari ikindi kiganiro nazabakorera, wakandika hasi muri comment. Ikindi wikorera like, share ndetse na subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro wacu wa YouTube.